Nona karo baka ugako inako ni ole ya baby. We nako. Goja. Ni kau nikega. Goja ndukireke nyite wakwa. Mutinyagane ukaya ha ini uka. Ladies and gentlemen, this is DJ Helper. This is DJ Helper. Wewe nyumba. Let us celebrate our couples in Jesus' name. Amen. Mungu awabariki sana, najua hizo familia. Leo jioni ni leo kutawaka moto. Thank you so much. Happy Mother's Day to all mothers. Hata wale wazee wao hawaabudu hapa. Happy Mother's Day on behalf of your husband. Nimewaambia Happy Mother's Day. Nyinyi ni watu wa maana na nyinyi ni watu wa baraka katika maisha ya kanisa hili. Ule marauma makenete. Ne bali ya kuma mama na thutha. Amen. Na dinona jaki wangu. Alikuwa ametoka. Asante. Ni ungeamwira ciugo icio. Amen. Sasa unajua mimi sinanga mama yangu mzazi. Naleke nyone na guokona mutikahena nie. No kuma riri okirire ni ahurire nyina thimu nemwe. No hurire mamu wao nemwe. Aya, kuhura ni kwega. No tumire nyina kindu. Okone manyiha andu agai. Mundu wothe we gukona kama ndukahothe. Tathimu. Kiria mamu wanyu kindu. Kiria mamu wanyu kindu no mwire mami. Icio ni cia gukwira Happy Mother's Day. Ni ndina kiheo kia Mother's Day. Na ndenda kwa mutumia uria ukoragwo na kana karia karwaru cerebral palsy. Wapi huyo mama? Akuje. Yule mama anakuaga na kale katoto ka cerebral palsy hata kama ametoka nje ya hicho. Na ni alikana kage. Okakuite kana gake na akakua karia. Wapi huyo mama? Muite hata kama ako nje. Ndiye ametoka hapa nikiombea katoto. Mutumia ucio kana kara murona. Ni ashirika abere akanitha uyu. Na mutumia ucio no watumire tukambiriria uhoro wa guthaitagira ciana iria ikoragwo na cerebral palsy. Tondu reke ngwire unginegerwo twana tou na Mrs. Njoroge ukana na Mrs. Njoroge unginegerwo twana twina cerebral palsy niguo ngimenya wira ni muri. Mutumia uyu urona haha kana karia muronio haria condition iyo haha Mrs. Njoroge kana uyu oka kana karia na twa Mrs. Njoroge ungigia kana ta kau umenye we ni wandikwo wira ni twana turiku tondu tikana ungitiga
na mutumia uyu ona hindi ria aragiaga kanini aroka guku ari o muritu atindikite kana karia gake na ndariaga gukarehe haha kuhoerwo Sunday school kuma twi hema-ini areraga tutu na akarera gaka na gaka niko turiagira cukuru ndo gaka kana gaka na ni karata gakwa muno kana gaka mami wao aturaga nako uyu kuma riria tuokire kanitha-ini uyu areraga kana gaka ndamwita haha tondu even though we are celebrating Mother's Day, some mothers are so special. Praise the name of the Lord. We are celebrating Mother's Day, but some mothers are so special. Tondu mutumia uyu ungicemania nake ona atatumitwo njuiri ndukana murie tondu wira wake andikirwo ni mwana uriku ni mwana uyu sasa ukaje poa mama chicha alikwambia uniambie aje nisalimie good na gaka no gake na utakuja kunisalimia juzi wewe na gaka. Some mothers are just special in their way. Mutumia uyu witagwo Mrs. Njoroge arathaitagira Mr. Njoroge murwaru cancer ena ciana igiri ciana cerebral palsy ona tiga ni kiama kiaringikire kamwe gagiukiriria wheelchair na gagitwara mutumia wake koragwo na wheelchair igiri muci kamwe kiama kiaringikire o uguo mathamira kuria mala makorire mwana eukiritie agithii na rugiri na kuma hindi yo mwana ucio agitwara na makimutwara cukuru arathaitagira Mr. Njoroge nginya gukua gwake ena cancer na hindi yo aramuthaitira ena ciana ingi igiri ciena cerebral palsy ndi muheaga rugano rwa mutumia uyu ngamwira riria twathire kumrecord gifidi Kameme TV nigetha twambiririe kumuteithia riria ndahirwo rugano rwake ndakorire makiambatia ciana icio stairs no tondu citingiambata na stairs ciambatagio na mikanda igathie second floor. Is that woman not a special mother? Niwe ndiroria ciaku ni iretwara ciaku ni irehe irio ciaku ni iretwara kahinda cioyo no citeithagia wira ucio wothe. Is she not a special mother? To all mothers in this nation who has children with cerebral conditions, we over celebrate you. You are special mothers. We celebrate you. Riu kiheo kiragia he mami riu ni inyweri guhe ndu wa wira ucio mwega murutaga tondu na corona ndaciarirwo hano ndungiri wande no unginderaga na igiri waku uguo ngumuhe ngiri 20 mugayane muri inyweri gayanai hau o mundu athie twana twake atugurire kindu. That is my gift tondu kiu ni ingiahe mami toguo ndireciria korwo mami muoyo uguo no gugieka atia ingiamuhe no muthi niguo mami witu akinya miaka 12 kuma riria atutigire. We celebrate you na tunawapenda. Ndoiga we are celebrating mothers, but some mothers are just special. Amen. Some mothers are just special. Adoaya ni adu very very special. Mungu wetu awabariki. Unaweza kuketi. God bless you. Waambieni happy Mother's Day. Amen. Sasa ndio niketi chini nisirudi kufanya hivyo tena. Almost ningemaliza tu once. Ndio nirudishie our evangelist aendelee kidogo, nirudi hapa nilete neno, ndio tuende tukaone international soccer. Mipira ya kawaida ilichezwa jana. Chelsea ka draw Manchester United ikashikwa iPhone jana. Kwa nini huku post? Sasa leo ndio soka. Arsenal vs West Ham.
Arsenal kichwa. Arsenal kichwa. Timu zingine ndogo zote zimenyamazishwa. Kilele. Yani ketija tu etida. Hawa kina mama, as we celebrate our Mother's Day, Agnes Wajiro Murugi, Miri Wajiro Mwangi, Trasera Wajira Mwangi. Hao kina mama, mnajua ni mama zetu, na wakiwa mama zetu, mnajua ya kwamba kuna watu husimama na wao. And as we celebrate Mother's Day, wacha tuifanye on behalf ya wale watu husimama na wao, wale wakiwa kule United Kingdom, Mr. Kang'ethe, Mr. Steve na Maria, au wanakuanga United Kingdom na ndio wanasimama